Kesenjuk kinongnya kali sor bat kapsor, minta kesingi ke arterik uyayong kilalej banya kendu ya UEM badai kemi, ya keteriat uba Tony Winston Lingdo, halor kamat ke bakaseng kala juut na kapor syakapor ke jingjilai kinongnya kali barjela hapo ke jela, klam dapin biang hikikot kisla ki badan kam kum kali ba license. Hadian ke junya kendu bat UEM, na kaliang Vice President keseng uba Shimla Drinja, ulapin pau baka junya kendu keseng ya UEM halor kate kamat kadai namar baka isi barim jong ke KHDC, kam Shimla Shim kia ya ke jing ud jong kinongnya kali, nolor kata ulapin pau ru, bahap deng ke jingwan ud kinongnya kali, ke isi barim ke penlong ke jingkenra trading license dang tang shisien, badru ulaong hadian tang sausngi kinya kali barjela kila jelai biak. Muka cuma dikenduk tinggi mentasi kalau nggak hadin lai sausin kor miswa lawat tapi si kembali miswa halam kede beka libur license untuk di driver parcela di kamar itu jalan ini tapi bang itu kalau nggak haki niki senam di belakang kalau makan niki isi kembali muka lem ndak tempat cuma buat license gila wan kenduk ya kiro oh nggak banlen ladon kejing telasi ke basisin bulan September ratusan tarik dari hadin itu kejing telasi lawan siap kejing kerja sport hari arsengi lagi tangko sausi sansui pada kila ni kamai dia dekai ba nakaleng tu kasen ketungi hadin sibnai begila hadin sibnai nak tuga tarik ke bagi checking lawan ni kenduk yang in charge dia lawan ni kenduk kemyo ban ni kenduk i nggak siok ban keren lembaga phone call IM bila penpau dari yang tempat yok ke report nanti enforcement di kei kecing lengok nak kalian juga seng tu kelong ba hadu adin si benai do tempat don kita report ke bana kalian di enforcement kena ban IM di page di kali bo dan isno penpau saya kata kecing studio kan kalian gak siam bo bat kum tu hi adin setengah tu kan ni lawan dapat ni kan election MBC kum tu hi kelak pun kum tu tan kalian keseng jungi menta kesini pada dari Sophia ini bentar lawan yang bani kenduk ini yang berkemai di bawah Winston Tony Lingdo terkait ke basunat kalau mbak kalian jungi yang ber Sophia ikan ni but ni pidang ya kata warga isi jungi ke orang kabatang ya datang sita hitam di kembali ke basuk bakin page di singdom kamboro tiba isi barim gelak ni hagan isi ko kandu ko bakala kandu ko ba bakin page kata kambali ke basuk hai si benai isi pergi mat ingin skemba hagan ni isi matmai ngatrai ke ke bang i kum ka sian ni kwa ngatrai kandon ka jimbun dan dikatakan sing persiang lagi cinti ba gile ing banokam ni nak banai kata kan muhut sang belum ba tilak bun nomor ba nganong ipi bintik mentamo kum bekar badi lumuri udi ladi saus nem hadi non rak sosadi hadi nentu warna saukun tu kini kita depan berjalan tah ni kuat jalan ni pilek kan ni kejuk Iwan tadi kata seorak besar ke orak sikun tapi kita suku yang kata karena yang support Iwan yang dalam kebayi kita karena yang di tumi pada kita jelas kalau mentah karena yang support ada pergi keduk keduk jam tadi setengteng kawin nak banyak kali kemai kawin nak lat kam jam tak kecintuan pergi di barjela ka penduk kam jam nak kini kun semnak sing mah bateng apa ni kasi hidup kali mentah bangin yok biang simpor arab nai lebenai hari kita harap pada hidup kali mentah tang sausi sensi kala yok kata si ngam nganong si ka ba kitrai kali kipan kebai medik si ka ba rem do kala benai mar susu si keceka ki kimyo kamai kecil bobiang kiyok kamai suk ndi trai kata arab kala bendi gawi kadau di kum kaseng ngi pak kum takem si kum ona kum na distrikum tim kedin si Kobi ba di page ini banta kami semua kerpat jur ke bakin le bakin kermat sekam biru komong pi mene ba kani isi batmai kum bagi kenduk mentai em charge bi yang ba ipor ini nomor ba tang ini ipor ben kot dengan ba kum bila pular ini daga sin kermat sekam ini ba kini ki projet kini di page ini